Free.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Akamvuga ijambo rimwe. Ngiye kuvuga. Sinigeze kumva pe. Amen. Vuga. Iyi ndirimbo irakomeye cyane, tibayihindure. Imbo hii wasibadilishe. Ni yenye nguvu sana. Ngiye kubereka ukuntu ibintu bikomeye Nataka kuwaonyesha vile vitu ni bituma abantu batabana na Yesu. ambavyo vinasababisha watu wasiishi na Yesu. Biroroshe. Lakini kuishi na Yesu mambo yote ni rahisi. Ufashe mu gitabo cya 10. Ukichukua katika kitabu cha fungu la 10. Abatanga cya 10 ni bake. Wale ambao wanatoa fungu la 10 ni wachache. Ibintu birakomeye. Vitu ni vizito. Ibintu birakomeye. Vitu ni vizito. Koroshe uri kumwe na Yesu. Tena ukiwa na Yesu ni kitu rahisi sana. Biroroshe. Ni kitu rahisi ukiwa na Yesu. Twararange n'abasore hano bari 6. Tumelala na vijana hapa walikuwa ni vijana 6. Kandi bafite abasore 200 hapa. Tena wako karibu 200 vijana. Ariko bari 6. Lakini walikuwa ni 6 tu. Abakobwa 2 n'abahungu 4. Wasichana 2 na vijana 4. Na mwalimu. Ni hivyo. Mwumva ukuntu ibintu bikomeye. Sikiza vitu vile ni vizito sasa. Amen. Amen. Ariko emera ubane na Yesu. Lakini kubali uishi na Yesu. Abadiakoni turi 10 n'abangahe. Madikoni zituko 10 na. Ariko abaza gukora amasuku no guhanagura intebe. Lakini wale ambao wanakuja katika usafi hapa kanisani ni wachache. Ibintu birakomeye. Vitu ni vizito. Aba mama ni mirongo. Wa mama ni 1000. Ni 3. Ni 3. Madikoni si ambao wanalala katika chumba ni 3. Kwa 3. Aba mama. Wa mama. Abaza kuwa 2. Wale ambao wanakuja Tuesday. Kina mama. Na abakecho. Ni wazee wakongwe. Sivyo kina mama. Na abakecho. Ni wakongwe. Amen. Amen. Bintu birakomeye mazito, bintu birakomeye. Vitu ni vizito. Amen. Ariko naringize ngo ubwo tugize umugisha. Lakini nilikuwa nasema kuwa tumebahatika. Mureke mwokabyara mwe mwongere mwisubireho abantu nibatekereza uburyo ki bakongera kandugarurima. Watu wafikirie tena vile wanaweza kurejea Mungu. Wihane cyane. Utubu sana asubuhi ya leo. Mukandi kanya turinjira mu meza, mukandi kanya twepinjira mu meza. Alafu muda mchache tutaingia katika meza ya Bwana. Bwira Imana ngo Mana we. Umwambie Mungu, Mungu. Ubwo ngiye kwakira ubuzima uyu munsi. Kwa sababu nataka kupokea maisha tena asubuhi ya leo. Reka ubane nanje kugira ngo ibintu bizorohe. Hata uwe pamoja nami ili vitu virahisike. Amen. Hallelujah. Ngiye gutangara rero kandi mbonye mbere hanyuma no gukomeza cyangwa uvuge. Amen. Amen. Tuzamuri Imana tubaye. Tumpe Bwana utukufu. Ariko narezero nimefurahi kabisa. Hallelujah. Tuzamuri Imana tubaye. Tumpe Bwana utukufu. Tuzamuri Imana tubaye. Tumpe Bwana utukufu.
ntabwo nagarenzi ntabwo nagarenzi ukurikira zamura ukuboko kwawe tubivuge tubwire Imana ngo twebwe ntidushoboye la Shout hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo nagarizira yoroshe. Hallelujah. Ntabwo nagarizira yoroshe. Ukurikira Yesu. Ukurikira Yesu. Akuyo nagarizira.
Asante sana. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe.